warahmatullahi wabarakatuh. Salam kudu cegah. Ingkang jawab salam mugi-mugi rezekine tansah akeh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Sholatan wa salaman ala Rasulillah. Amma ba'du. Ingkang kula hormati Bapak Akapigana, ingkang kula hormati Kyai Daud, ingkang kula hormati para sesepuh, ibu sepuh, ingkang kula hormati bapak-bapak, ingkang kula sayangi. Kula sayangi nggih, Bu? Ingkang kula sayangi Ibu, terus adik-adik. Monggo kita ngaturaken waos puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat ugi salam mugi-mugi tetep kalipaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya diakui sebagai umatipun lan pitados syafaatipun. Amin. Alhamdulillah. Pripun kabare Pak sedaya? Sehat. Mboten ingkang ngatur. Mugi-mugi kakak panjenengan niki selalu pinaringan sehat walafiat lahir batinipun. Selalu pinaringan manah ingkang selalu bahagia. Ingkang pinaringan rezeki ingkang kakalan barokah. Menawi wonten ingkang gadah utang mugi-mugi gampil anggene nyaur. Lan mugi-mugi ingkang diutangi mboten kula disaur. Kalau sakit Pak Dalas kejam ibu lama-lama nggih wis ngantuk bae. Lan saya saat ini nek bulan Masehi, saat ini bulan apa, Bu? Agustus nggih. Agustus kemarin Agustus lah. Menawi bulan Hijriah saat ini bulan apa? Bulan Rabiul Awal utawa bulan Maulud. Bulan Maulud niku bulan kelahiranipun Kanjeng Nabi ugi bulan sedone Kanjeng Nabi. Dadose Kanjeng Nabi Muhammad niku laire kalih sedone niku sami 12 Rabiul Awal. Memang sudah di-scan, memang di-setting dening Allah, memang ditata nggih sedone sami kalih laire. Saya ibu bapak-bapak niki kula tentang maulud kecil-kecil ya Bu. Ini kan saya Pak, ini cicit-cicit nih, mungkin kan nyambung teng musola itu, teng Gria Male ya Bu. Nek niki nek kula terane niku 2 jam niku mulai lain. Namine maulud niku mestine dari kelahiranipun Nabi, gitu Bu. Nah hidupe lan sampai sedone. Nah iki sekilas kita mulai dari kelahiranipun. Mulai dia Mbak. Mauludan aturipun Rasul man ahya sunati faqat ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Apa to ngoten nggih Bu? Apa to niku Bapak? Man ahya sunati sapa mawon sing ngurip-uripne menghidupkan sunai Nabi. Lah niku berarti cinta dumateng Kanjeng Nabi. Lan sinten mawon benjing itu ma'i bersama Kanjeng Nabi di surga. Amin ya robbal alamin. Kados baca Daud sering matur nggih, nek sapa mau sing man ahabbani wae cinta dumateng Rasul maka akan ma'ani bersama Rasul di surga. Mboten pengen sapa mboten Mbak aku benjing. Cita-cita sedaya ya niku pengen urip ning donya ya mulya, benjing ning akhirat masuk surga. Alhamdulillah. Nah, saniki nek tentang Maulid Nabi mestine nggih tentang kelairane nggih Bu, Pak. Nabi niku dilairne wonten Mekah, pundi, Pak? Mekah niku pundi, Bu? Magetan Kulon. Magetan Kulon, Solo Kulon, Jakarta Kulon mengke ketemu jenenge Mekah. Dan Nabi niku lair di Mekah. Lah terus hijrah di Madinah. Dan sedo di Madinah. Dan saniki monggo kita mau sholawat nggih Bu, salat napa badan nggih. Monggo sebagai rasa cinta dumateng
Rasulullah kita maos sholat. Sholatin. Sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil bari ya Allah. Alhamdulillah wujud kita cinta dumateng Kanjeng Nabi salah setunggal niku sering maos membaca napa Bu Pak? Sholawat. Namine tiyang cinta nggih Bu Pak nun sewu mesti sering menyebut asmane to nggih? Ya wujud kita nek cinta dumateng Nabi salah setunggale sering maos sholawat. Terus selanjutipun nek kita sampun maos sholawat disukane dianjurke malih niku menghidupkan sunai. Sunai napa? Lah sunai nggih ajaran Islam niku sedaya niku nggih sunai Kanjeng Nabi. Nggih rukun Islam niku nggih mau syahadat, kados kita sedaya nglampahi salat, bayar zakat, poso, terus haji bagi yang mampu niku nggih ajarane Kanjeng Nabi. Lah sinten mawon ingkang nglampahi ajaran Islam berarti nggih murid-muridne napa sunahe Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi nggih perilakunipun Kanjeng Nabi niku nggih diarani sunah. Nah niku innama buistu litammima makarimal akhlak. Sejatine Kanjeng Nabi niku diutus niku damel memperbaiki akhlak. Nun sewu Bapak Ibu, riyen niku saderenge Kanjeng Nabi diutus nek ngarani zaman jahiliyah. Apa Bu? Zaman jahiliyah. Jahiliyah itu zaman kebodohan. Kebodohan apa? Sebabnya sing disembah patung. Patung itu digawe dhewe. Lah nggih, bar digawe dhewe disembah dhewe. Lan kok nek luwe nggih dipangan dhewe. Lah gitu gawe saka panganan. Ngoten terus mungkin disembah-sembah bar niku dipangan. Lah terus nek duwe anak istri niku nun sewu dibeleh. Kamane Bu? Dibeleh sebabnya mengatakan kalau anak wanita niku aib. Nah niku lah akhirnya datang Kanjeng Nabi memperbaiki akhlak bahwasanya wanita itu sederajat dengan laki-laki yang beriman, yang jalan ingkang beriman, wanita beriman. Nah kedua-duanya niku pikantuk jaminan masuk surga. Dadi ini mboten wonten bedane. Ingkang bedane niku iman dan takwani. Allahumma amin. Terus saya balik ke peringatan Nabi ya nika kita kudu nek namanya cinta dumateng Nabi nggih paling mboten niku ngerti keluargane nggih Bu Pak nggih. Nah sing niku wonten selawat napa? Riwayat Nabi niku lho Bu, rohatil ngoten niku nggih. Nah kula waose nggih Mbak. Nek saged nggih nirokne mboten maaf mboten apa nggih Bu. Nggih Mbak. Niki kan niate ngoten. Rohatil asyanu tasdu filayalil maulidi wa barikun nuri yabdu mima'ani ahmadi. Rohatil asyanu
Sinten mawon ingkang cinta dumateng Kanjeng Nabi dengan membaca sholawat, dengan ngerti sejarahnya, dengan ngerti keluargane, dengan mengikuti sunah-sunahnya, mengke insyaallah pasti ma'ifil fil jannah. Kados aturé Pak Danang wau nggih, kula salam, terus ngasih makan, apa wau Bu? Nyambung silaturahim, salat tahajud, lah ditambah nek kita niku cinta dumateng Nabi lengkap insyaallah bersama Nabi di surga. Allahumma amin. Ya niku tentang sekilas tentang riwayat Kanjeng Nabi. Nggih Bu, nggih Pak nggih. Pun wonten sing ngatur to niki, monggo mujuk nggih. Nggih Mbak Bu, niki kita niati ngoten nek critane Nabi nggih panjang mengke insyaallah disambung lain nggih Mbak Bu. Nggih salat mengke ra wonten critane sebabnya mengke sampai berturut itu biasanya nek napa niku dikira napa pertemuan apa negarane majelis ingkang napa sampai 2 jam biasanya ceritanya sampai 2 jam ya Bu. Kajian akbar wonten niki mangke nek undang-undangmu betul. Memang nek wis kuat mawon pamane insyaallah 2 jam lah. Mungkin jenengan ngantuk nggih nggih Mbak. Makane sampeyan mawon kita ngase bahwasanya cinta dumateng Nabi itu ma'ibul jannah, benjing bersama Nabi di surga. Terus sebagai penutupipun Kanjeng Nabi niku laire wonten Mekah nggih Bu. Terus teng Mekah niku 11 tahun, dilanjutke di Madinah 12 tahun. Nah, selama di Mekah nun sewu pinten namine Mekah. Etane Mekah niku namine Thaif. Napa Bu? Thaif kula tambah setunggal iku. Terus kulone Mekah namine niku napa? Abasa. Napa Bu? Abasa. Nah, Raja Abasa. Nah niku ngertos tanda-tandane lho. Kok Muhammad kok di atase niku kok ditone awan terus. Besok awan Bu jenengan. Awan itu mendung. Kanjeng Nabi punya mukjizat. Kemanapun beliau pergi walaupun udaranya panas, mataharinya panas, di atas niku selalu napa diiup-iupi awan. Dan Raja Abasa ngerti. Raja Abasa niku akhirnya masuk Islam. Nah, itu banyak keistimewaan. Mulai lahirnya pun Kanjeng Nabi nggih wonten keistimewaane. Nah, keistimewaane napa? Api ingkang selamanya niku murup terus. Raja Majusi, yang Majusi lak nyembah nama api nggih Bu. Nyembah api. Lah niku apine bertahun-tahun ora tau padam, ora tau mati. Lah kok pas kali kelahirane Kanjeng Nabi, apine padam. Terus niku menara-menarane niku nggih napa ambruk. Yang Nasrani ambruk sedaya. Terus bareng bertepatan kali Kanjeng kelahirane Kanjeng Nabi wonten pasukan namine Raja Abraham. Raja Abraham niku iri jengki, mboten seneng nek Mekah niku rame, Ka'bah diparani wong mboten seneng. Pengene Mekah niku sepi, terus pengene niku Yaman. Raja Abraham niku mangkene saking pundi Bu? Yaman. Pengene tempat mriku didadekne tempat ingkang rame kados Mekah. Lah iki niku tiyang nek mboten seneng nek tingkate sampun sampai nyerang namine dengki. Nah, pun dengki. Akhire beto pasukan gajah. Niku tumpakane niku gajah. Raja Abraham numpak gajah. Besok gajah, Mbak. Gajah gede to cilik? Gede apa nek gajah apa nggih, Mbak? Gajah ya agung gede. Numpak gajah. Lah karena Ka'bah niku dilindungi dening Allah. Mulai penciptaan Nabi Adam, gajah niku sampun apa Ka'bah niku sampun wonten dilindungi terus. Lah sing bangun Ka'bah niku kan Nabi Ibrahim kali Nabi Ismail niku dilindungi Ka'bah niku sampai pengen dihancurne dening Raja Abraham boten saged. Akhire napa alam entaro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tarikh. Wa arsala wa arsala alaihim thayran ababil. Akhire Allah mutus niku ababil, jero ababil terus cengkemane kakike burung niku beto batu. Lah batune niku dari
Terus nek kita niku meringati Maulid Nabi berarti niku kelahirane Kanjeng Nabi. Kelahirane Kanjeng Nabi diiringi dengan penyerangan Ka'bah oleh Raja Abraham. Terus api yang bertahun-tahun raja napa niku sekitar sing nyembah apa niku api. Lah niku juga padam. Padam iki jenengan ngarani ora? Mati. Nyembah api bertahun-tahun yang Majusi ini. Lah kok mati beriringan dengan kelahirane Kanjeng Nabi. Perute Ibu Aminah niku waktu niku mencorong mengeluarkan sinar sampai teko negara-negara Yaman, negara Sam. Sampai kaget kok kayak ngeten. Lah tadi diilhamkan oleh Allah bahwasanya yang dikandung diri Ibu Aminah bejing itu dadi napa Rasul penutup Rasul. Sampai bumi seisinya niki lho Bu, sajatine mboten diciptakne nek mboten wonten nure Kanjeng Nabi Muhammad. Donya saiki niki mboten diciptakne kalau tidak ada nure Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Adam menerangne niku waktu riyen niku bahwasanya kita itu diciptakan itu karena nure Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi kita alhamdulillah menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma amin. Ten niku pakai terus lanjut ceritane. Napa niku sing belah bulan napa niku nggih Bu? Wonten sing napa mengke Nabi dia utus tindak Muqaddas sampai Nabi niku meninggal dunia. Dadi riwayat Maulid Nabi niku nggih kelairane Nabi selama sejarah hidupe Kanjeng Nabi dan sedone Kanjeng Nabi. Ini kita sebagai umat Kanjeng Nabi mestine nggih kedah kertas laire, nggih kertas riwayate dan kertas napa sedone. Mata nggih Bu, Pak nggih. Cetone artis kita ora kertas nggih Bu. Coba kata ngerti anak Nabi aman pinten. Kita ora mboten, Mbak. Kali ngoten lene Kanjeng Nabi putrane sinten? Siti Fatimah, Rokoya, Jainah, itu Kanjeng Nabi. Mugi-mugi kita memperingati Kanjeng Nabi kelahiripun kita itu barokah. Allahumma amin. Terus nek kita niku sinten mawon pengen masuk surga bersama Nabi nggih berarti harus cinta dumateng Kanjeng Nabi. Jenengan hadir tumut ngaji ngeten rak wujud kita memperingati napa kelahirane Kanjeng Nabi. Berarti nek cinta bijing berhak ikut Nabi wonten surga. Allahumma amin. Pun wonten mawon nggih Mbak, dilaman. Oke, sampun dilanjut mungkin nek kaos paling ceritane kakak niku. Terus oke-oke nomor dosen Fatimah angel ngeling-eling. Ngeten wae nggih Bu. Bahasa Kanjeng Nabi niku lair wonten Mekah 11 tahun, dilanjut neng Madinah sudah 12 tahun. Dan selama mengemban risalah Islam itu Kanjeng Nabi selama 23 tahun. Monggo kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami semua ya Allah. Karena Engkau ya Allah yang Maha Pemaaf ya Allah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah tolonglah kami semua ya Allah untuk selalu bisa zikir, ingat kepadamu ya Allah. Bisa bersyukur atas semua nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Bisa khusyuk dalam setiap ibadah ya Allah. Allahumma yassir lana umurana wa asyri. Allahumma mahfasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, mudahkan urusan kami semua ya Allah. Urusan dunia maupun urusan akhirat kami ya Allah. Allahumma tawil amarna ya Allah. Panjangkan usia kami semua ya Allah sehingga bisa hidup yang lebih bermanfaat. Wasrofi ajsadana ya Allah. Sehatkan lahir batin kami semua ya Allah. Hindarkan kami semua dari segala macam penyakit ya Allah. Apabila di antara kami dan keluarga kami ya Allah ada yang sakit ya Allah, sembuhkan ya Allah. Tolong
iqoribna terhadap kebaikan ya Allah dekatkan, wa syari'atna terhadap kejelekan ya Allah jauhkan, waqti hawaizana fid dini wa dunya innaka ala kulli qadir ya Allah ya Rabb takdirkan pada kami semua ya Allah takdir yang baik ya Allah karena Engkau Maha Kuasa ya Allah ya awwalal awwalin wa ya akhirul akhirin ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin ya Allah wa Jad yang Maha Awal ya Allah wa ya Jad yang Maha Akhir ya Allah wa Jad yang mempunyai kekuatan yang hebat ya Allah wa Jad yang mempunyai kasih sayang sayangilah kami ya Allah Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbi hab li minas sholihin ya Allah kami semua di sini punya rumah tangga ya Allah jadikan rumah tangga kami semua bahagia tenang tentram ya Allah karuniakan pada kami semua anak keturunan yang soleh-solehah yang selamat beruntung dunia akhiratnya ya Allah Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka antal wahhab Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya Allah luruskan iman kami ya Allah jangan Engkau condongkan hati kami setelah mendapat petunjuk ya Allah Allahumma ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira ya Allah ya Rabb ampunilah kesalahan kedua orang tua kami dan mertua kami ya Allah Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum ya Allah ampunilah dosa leluhur kami yang telah meninggal dunia ya Allah berilah penerang dalam alam kuburnya hindarkan mereka semua dari siksa kubur dan masukkan mereka semua kelak dalam surga ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah bi husnil khatimah ya Allah jadikan di penghujung usia kami semua dalam keadaan iman Islam husnul khatimah lancar mudah menyebut kalimat la ilaha illallah hasbi min suali ilmu bi hajati hasbi min suali ilmu bi hajati hasbi min suali ilmu bi hajati ya Allah ya Rabb kami semua di sini bersimpuh memohon ridho-Mu ya Allah karena itu ya Allah kabulkanlah doa-doa kami semua kabulkanlah hajat-hajat kami semua ya Allah kami doa kami lemah ya Allah kecuali dengan pertolongan-Mu ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahirabbil alamin mekaten ibu-ibu bapak-bapak ingkang saged kula aturaken mugi-mugi boten kirana manfaatipun lan diiringi dengan ridhonipun Allah. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.